Hi guys, good evening mayam kamay taunari nungaibiribro mayambo koi hojik live lagle pung 3 minute ahum yaure ko ado ahanba class basic English grammar gi basic tawgani Sir Jafar na aduga ani suba class na foundation batch ni tawdorisi ko mayam sigi class si loiraga mathangi class amuk mayam se lengna laibiu mathangi su class tawni adudagi mathangina foundation batch reasoning gi ko reasoning gi railway gi question yauni banking gi yauni SSC gi yauni loi yaudorimi ado reasoning gi se blood relation hari do dai hana haurase ko mayam ado nakhoi gi class ti Sir Jafar na ni tawdorisi aina sum intro tawbani ado nakhoi mayam da khanghanbani ko mayam jare ko good evening mayam si ilak laktrisi karigino mi si iyaw yaudeda Hello guys, Assalamualaikum and good evening. Ahana magtada mayam punang po channel asida taram nukchari do mayam live join to biro class hour si phana kuire keno to wa ino noi ga interact to phangda ba ko ado ngasi amu hour si mayam ngasi gise keno to gani ngasi se ihana hana khoi English grammar gi basic tang bani ko kaino maths na kai no mit tawdoi ba sir maths su tawgani maths si aina tawroi ko khoi MD sarna tawgani ba ado mayam keno ai khon se audible oibra muk thai biro sir gi paid course kam kanda hodoino khangdri nuti gi se matamda tawdoiro hoi si matamda di oigani ko ado nuti gi class tawgodra tawroidra du mak di khangde ko hai bangamdri good evening sir mi se kyam join tawrage class hour siro mayam karen yam chatli sir somda hoi somda su chatli karen weather sina maram oira karen si chapani ko handak se khara ado ngasi se nei tharasi haibro mayam kamai tawsi haino class se mai ta hala siro mai khu khon siro sound okay hai yamana mi si ngak lak pangai ki se hairo natraga hawr se adom yeng ko ngasi ki se ngasi class se hawding ma no ida kai um khar khange hai badi keno ngasi gi class se no ina khanga da ba ko ngasi class se no class 3 4 ka ba matam du ni khanga da ba noi bu ma ba ana id school la khut pair ga thilaga like tam matam do du gi matam ni khanga da ba kino id ngasi kai to gone khoi ngasi basic tigi hawgone ba aduna ngasi gi class asida noida noin khanga da ba yo bu ngasi class se no class 4 5 da tamin khanga da ba ko do good evening mai kaino haise mai pa ke ondra so mai khudi ngai ngai ki si sar hoi adu noi mai kena to bro bot kana da pi ki ngasi bot tha daru bro sar group ama sema o aduga link tharaga tawradi mi yamgada mali hoi group laibani nang group ta yaw da mali ko group laibani ado hojik so akogi foundation base hariba base asigi anoba group ama semage aduga e tawrage ko congress ta pirame haiba congress jindabad ka hairi ne congress ni ai fare BJP su yaure congress su yaure UDF yaudrabo
ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯍꯧꯔꯁꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯣ ꯍꯧꯔꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯔꯥꯎ ꯍꯧꯔꯁꯤ ꯆꯤꯔꯥꯏ ꯇꯥꯡꯉꯕꯣ ꯆꯤꯔꯥꯏ ꯇꯥꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯤ ꯇꯨꯕꯤꯌꯨꯒꯤꯁꯦ ꯆꯤꯔꯥꯏ ꯇꯥꯡꯉꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯣꯇꯥꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯔꯁꯤ ꯁꯥꯔ ꯍꯧꯔꯁꯤꯀꯣ ꯍꯧꯔꯣ ꯁꯥꯔ ꯐꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯔꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯍꯪꯒꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯏ ꯃꯥꯡꯗ ꯈꯜꯂꯣꯕꯀꯣ ꯅꯣꯏ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯔꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯔꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤ ꯖꯁ ꯑꯩꯅ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯏꯔꯒꯦꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔꯗꯣ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯅ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕꯀꯣ how many sigi question sigi matung ina takpa hogani ko how many alphabet are there in English grammar ko mayam punam khangi dana ngasigi ehoina tawriba class ase English kini ai baduna English ka thadre mathang tharage se English haina English haina tharage ko sigi answer do haibiro mayam du makha chatharase yaba 26 haire ko haman 26 haire sar Jafar khara tawre ngasidi hoi tawroge ngasidi ado hairo answer do hairo kaino aise how many alphabet are there in English grammar ko hoi English grammar da alphabet kya yaw hangi ne ba ina moi noida sir keb lautho looks to fajana yenge lauthoge aha ai chirai tange pi lauthok ya de ko ai chirai tange kok tange du yupsali di sam ke di ne upsali ni hoi ne ko puri sagali tu bi se upaga adu ai ni kai re no mang thokdo 26 haire yang ko 26 haire yengo noi di khalgani eba 26 haire se noina achumba answer di khangani eba but ai ni haire no da 26 noina haire do la le haire ko ini kari ai no da nogi answer se la le haire ba yan ta baram yam ai noi da la le haire se gi noina mu haire ngo da maram do piro sarana haire se sarana la le haire bani na maram do piro haire ba ai ni haire hoi maram do pira gi ko mayam yengo bunu tabiyo aina karigumba si question asida aina how many ko aina how many aina karigumba how many siga aina letters ana sumai haram bataragadi how many letters are there in English grammar ko haibadi English ki grammar da letter kya yawgena sumai haram bataragadi sigi answer se kari hogani sigi answer se yengo mayam 26 se chumgani eba 26 se chumgani eba 26 chumgani eba hoji yengo hi bro hi Raja Chaudhry akhoi khundagi aigi khundagi Raja aibagi yamba balai masu lai basi yengjeri adu mabu shout out niko shout out to you adu yengo mayam karigumba ai question se modify ta ore ko ina ai question se modify ta ga ina mayam da haire how many letters are there in English grammar so mine oi buta ragadi answer se kayo gan 26 ha gani 26 ha base chumgani ba nang Google ta wai yengo ba Google ta ga yengo how many alphabet are there in English grammar na kai fangani answer se 1 fangani ba karigumba sida aina letter gi mahutta mayam gyan ta tabiu ko letter sigi mahutta aina karigumba alphabet i buta ragadi alphabet hai buta ragadi sigi answer se kayo gani answer se 1 hoigani eba nang Google ta yengo 1 thokani eba ko hoji yengo maram du lage hoji akhoi gi dogani hoji aina no gi aram du phare eba ko noi kai no aran ba haibadi kai no alphabet aduga letter ga ani maki nang difference khangde ba du na ni nang gi answer la ri do yan ta bra hoji alphabet ama so letter da lagsi yo mayam ko sumai tawroge mathang ko chalage yong ko mayam se keno tawro title lo thabiro sumaina letter hairage ko letter slash piro alphabet hairo ko alphabet
ज्ञान तारंगमनी खली हजि हागिबसिंदो अल्फाबेट अनिमक से खेनम खंगो अल्फाबेट लेटर हायरक अदि स्टार अल्फाबेट लेटर सुमाय अनि पुन लावे को अल्फाबेट लेटर हायरक बतारगदी सुमायना अनि पुन यावरम बतारगदी होय 26 सुंगनी बा बट अइना अहाम इबो क्वेश्चन दो दुगा अनि पुन जावदबनी वर्ड अनि मक थनना लइब्रो लइते अइना पी दो जस्ट am question number da alphabet हायरे क्वेश्चन number लेटर हायरे तोंगान हायदना को अदुना कैनो हायसि tense ज्ञान ताना फजना ताकपियो होय ताकलकनी सी बेसिक नि जना अहामदगी हौरिनी बको अहामदगी हौरिनी नंगना येंगो लाइक तम मतम दा नंग पीngay मतम दा abc दगी तम हौद्रो हौये बको नंग tense दगी हौब्रो चोंखलाय tense दगी आई tense तम निंगेन tense दगी हौब्रो हौदे बको तमना तमना step wise ताकनी बको systematic wise ताकनी अदुनो पाखत बिगनो बको ओके सर हायरे को अदुनो येंगो हौजि लेटर दी येंगो सपोज आइने a हायरे को ए हायरे ए से लेटर नत्रग अल्फाबेट आइना हंग मतम दा सिगे अचुंबा आंसर से कई होगनी ए से लेटर होगनी एबा को ज्ञान तारंगमनी खले म्या आइने ए से लेटर अल्फाबेट म्याम दा हंग मतम दा कोंगाय में हायरे पे अल्फाबेट नि मासे कोंगाय में हायरे पे लेटर नि ना अल्फाबेट हायरे सिंगो पुनम लाले को ए सी कइनो ए सी मतोम त लेरम बतारगदी मतोम त लेरम बतारगदी अखोइना सी जस्ट लेटर नि हागनी एबा को ए सी का यागनी ए से लेटर अमनि हागनी एबा दोमाइना ए ओबीआई बी ओबीआई सी ओबीआई से सोम दिथोगे बी ओबीआई सी ओबीआई डी ओबीआई को सोमाइना अम इंडिविजुअल लेरम बतारगदी मोय से अखोइना का यागनी अखोइ लेटर नि हागनी एबा को सर केना डेली सिनोनियम एंटोनियम किदंग ताकबियो होय ताकबिगनी दुसु तम तम ताकबिगनी पेशेंस थमो अगलकनी तम तमना दु येंगो हो जेंगो लेटर गी सिलेरेना मथंग लाज अल्फाबेट को अल्फाबेट हाइसि कइनु खंगसेबा अल्फाबेट हाइसि कसुम नते को अल्फाबेट हाइसि करियु ए दगी लौरगा ए बी सी डी एंड सो ऑन दो अहम थारे इन सिगा कोमा जेड पीरेबा अपुन बसे क्या सुगे लेटर से कुंतरुक सुद्रो कुंतरुक सुएबा अपुन बसिबो कोइना कयागनी अपुन बसिबो अल्फाबेट नि हाइगनीबा अल्फाबेट नि हाइगनीबा अल्फाबेट नि हाइगनीबा को आइदी वाखल वारे सरगी क्लास यावबा फंगलरोय हाइना फोन चार्ज यावदबना अदुबु यावबा फंगले याम हरावी अदु यंगो मैम सी बोर्ड ज्ञान तारमनी को अल्फाबेट से कम मतम हाइगनी अल्फाबेट से ए बी सी लेटर से अपुन पुनमक से ए दगी लौको जेट थौबसे सी नि अल्फाबेट हाइ से दुगा लेटर हाइरगनी कइनो लेटर हाइबदी ए बी सी डी अकोइना हाइबदो दु निबा को लेटर हाइबसे हौजिक पोरम गयमो पोरम गन खंगम दबया दु आई हारके याम इंटरेस्टिंग ओय हाइरे को अमना ओइगनी सिगा यंगो से हौजि यंगो पोरम हाइरगे को एडिशनली पोरम हाइरगे नोइदा आइना अल्फाबेट से सिगा आइन एस तपसन बतारगदी आइन हंगे नोइदा मीनिंग से होंगद्रा मीनिंग से दुम लाइगद्रा होंखिगद्रा हंगेबो को दु तंग हाइबिरो अदु क्लास एम खा चथरासि क्लास अनि तवगद्रो ngasi से होय अनि तवगनी आइना म तवरनी अखोय म्याम गी एमडी सरना म तवरनी आई लोयबगा मा तवगनी को कयोगनी से येंगो को अल्फाबेट आइना अल्फाबेट से एस तप तारगदी सिगी से मीनिंग होंखरनी बा सिन कई ताई एस यावरम बतारगदी सी लैंग्वेज का मा सी अर्थ से कयोगनी लैंग्वेज हाइरनी को अदु नतबिदा एस यावरम दब तारगदी ए एल पी एच ए बी ई टी टी फौबा को एस यावरम दब तारगदी मागी अर्थ से कयोगनी मागी अर्थ से खोगी ए बी सी लेटर से सिगी ए दगी लोगो से फौबा से सिनी ताकनी को हजि मैम ज्ञान तारमनी खाली हजि न अहाम बे लेटर तमे अल्फाबेट तमे को सिदा आइन होइदा करियम अल्फाबेट खंगदब यावबा हंग तारगदी कनामना यावदि हाइरोएबको पुनम खंगनीबा अंगांग ओइगनी तांग पंगाकनीबको अदुदो सिगी से सिगा थमसी नेक्स्ट चलसीबको नेक्स्ट टॉपिक के चलसी या नैदौरे ngasi di hairi ko prince and princess hairi ko nairani ngasi hoi adu si fo lere dana si fo di gyan taramani khali yango aina kasum tai na tinoida noi angang oigni tang basingdo repeat tawri bana te ba ko just aina kai dauri aina noina khangoi da pot to aina noina khangoi da pot to du tai ne ba ko ka nang mani khali myam एस हापगी दो मुक्तान बिरो एस हापा हाइबदी सपोज अल्फाबेट सिदा इन एस ऑप्शन बता रगदी अल्फाबेट्स होयदना सिगी से मीनिंग होंखरने बसिन कई दाई अल्फाबेट्स हाइब तारगदी सिगी से सिगी मीनिंग से कई होगनी सिगी मीनिंग से लैंग्वेज हाइ लोन हाइ ने बको अदु खक्तनी
खंगमनी खल views yam da base nuai te ho yam la kani views hai si di ko views hai si di kaya kani amuk su down chakani amuk su up chakani akhoi khanyan de badu ko sa yen thongge kaino si yen thongge ha ma kha kaino ai gyan ta dre ko phare si body gyan ta da ma adu mathang de chala se amuk la ho ji yango alphabet tame sorry letter tame alphabet tame ani ki difference khange hoi ne karam taklang phiro ai ngasi takpi di do ne han dagi myam keno torom ba siarong mani ba kuna mag khang ngal tane ba letter alphabet sing se ko adu do manung han jana haidi si mai difference to khang karam sigal amoy ba ko adu yengo si khang si si ga thama si hojik matha amuk chala se ba sigi vowel consonant haina su laidu tak tra si arni kaim kang roi ko tak tra si arni adu yengo mathang chala si mathang topic da matam ma khala ga di kana de ko mathang topic se aina harage ko words amasung sentence si khang se words amasung sentence yang haki manga tamini kaino letters ni akoin tamado adu kai letters sing se kari gum suppose la c haire aina o haire aina w haire si letter na tro letter ni ba ko letter sing se aina kari gum punchal lo tar ga punchal la kari gum ba c o w na tra humak se punchal lo ba punchal le ko c o w ahum se punchal le c o w kaw ne phangi kaw ai kaino san ne phangi ko punam ko punchal la matung da punchal la matung da man kari gum ba complete sense amana ko da di meaning artha yaw ba wahai oi butar gadi sigi se khoi kaya gani words ni ha gani ba kyan ta bra c se ko kaino letter ni o kaino letter ni w su letter ni ba ahum se polla kai thoi kaw thoi dana kaw ai kaino ko punam khani san ni ai ba ado san jiki c kaw se khoi kaya gani sigi se word amani ha gani ba hojik next example la suppose hairo art haira si ko art e a r t s si su kaino si su word ni ba ko md okay hojik yang mayam kyan taramani ko art sisu kaino word amani kaw sisu word amani suwaina na akhoi day to day life ta akhoi lo li ba kho li puna ngang li ba i ri puna ma sing word nak tani ba ko hojik word le rabani na hojik ngo ain kai dawri letter sing du punchal la kai seme word seme ba letter sing punchal la matunda in kari ni hare moi se word ni hare ba ko letter sing tonga le ramini du punchal la ga phajat artha yaw ba wahi ko artha yaw ba word oi ba tar ga di suppose c o w ni dana sigi se aina punchal leng khalo bas w o c sigi se sigi artha lai gadro wok sigi artha lai gadro sigi artha lai roi ko duna sigi se khoina words ta chingoi ma se word na te ha gani ba letter sing punchal la matung da kari gum artha thok pu tar ga di dugu do khoina kaya gani word ni ha gani ba ko hoji yong mathang da sentence ta ase ma kaino ai se sir mari leina ba comment khak pabiyo sigi lai ko mayam hojik sentence tang la sentence ni yong sentence ki matang da la sagi mayam yengo ngasai yong ngasai kai doge letter sing punchal laga word sabra sai ba ko hojik na word sing punchal laga sentence adori ni ba ko letter dagi word lagani word dagi sentence lagani ba sentence ko suppose hairo ko cow gi example am loroge ko sumai loroge cow eats grass hairage ko sigi se sentence ni ba du example lagi ta la ke du definition du si to ke no sening masing kaim kai ro no sem ya gani ko sigi yong cow eats grass ani re ko kai no ina haining se san se sajik chai hai ba ko cha dro sajik ai cha dro nung cha bro san se sajik chai sumi ko cow eats grass hai ri ba ko sigi se yong word ama lai re word ani lai re word ahum lai re ahum pul bra siga sigi sentence da word ahum su bra koi sui ko word ahum sui ko word ahum su ra bani na sigi kai dawri siga word sing do punchal laga mana complete sense ma pi gani ba ko hai badi artha yaw ba ko artha yaw ba akhoi ne hek mana hai ba matam na man hek i ba matam da akhoi khang mangam ngani o man haning ni si ni na adugumba kari word sing se punna le ram ta ra gadi kaya gani akhoi na du do sentence ni gani ba suppose la word si ko la word si kai dawri aina hire grass se maning ni thamni de mang tham ngani ni hire ko aina hire aina kan ba mini grass maning de lai ri se maning de thamoi mang thang pro tham ngani na e kai dawri grass se mang pro tham me aina duga hire it se du mai de lai je ni ma se leng khlo ya hire ko it hire adu matung da cow se pu khre ba hojik maning da sisu yam apun ba word tro word pulli ni ba ko siga sudum award pulli ba
but grass eat cow si la loidro la ngani ba gyan ta roye ba khna ba ulta oire dana si sentence si ulta oire ba dana si se hoine sentence ni hai roye ba ko sentence ni hai roye si fo lai re hauji se sumai ta roge noi sun nes keno to ya ni ngai no se ma ja ni ngai ko definition kai keno khari thoge sumai tha ro ko words amasung kaino sentence ko words ki definition ma thau ta roi ko nu khanga da bai bo words ki definition ma thau ta roi adu do se yong ko mayam kino to ro sir class to bu se akak nabi pung ama tham se hoi pung ama nang hai du yai ko pung tari tagi hawani delhi sumaina hauji yong ko sentence gi noi ining basing noi no sening basing sumai to tho ko sentence hai ro sigi colon piro siga sentence ki definition is lo ko na nang ka over su yeng ka ning sing bi yani ngai sentence hai ba di kaino ko a group of words of words or a word making a complete sense is called a sentence ko is called a sentence si le ko si sing si len khang ma ngak ni da du ni ne na tak ti du sigi kai to si sigi example khara I tho ko example hai na haro siga example se I know him hai bi ai example 1 lai re adu matung da God bless you hai bi are ma ajabo sentence ni ko God bless you ani se lai ko si tho ba yango kai da ni sigi sengo sir si di pura root tagi hobini ne hoi root tagi ni mara dagi hori mara dagi adu yeng ko si example khara si tho hauji yeng ai hage noi da si tho putar ga ni nan kau khi putar ga su ko si ga dag yeng ga ning sing ban mai ga ni ko du ni tho ai do adu ka ya ai noi da kai na to re ba ko ai na hai khwai dagi atin ma sentence ma hayu putar ga ni noi ka ya ga ni hai ro yeng comment da ai noi da hai re ba ko khwai dagi atin ba sentence ma hayu hai re ba ko sentence punam khangani ko meaning sentence ki meaning khang ba tar ka di ai noi da hauji hange ba ko khwai dagi atin ba sentence ma hayu hai re noi da ado kaya gani haro tar ga yenge kai ha ko yenge sawi class yam ngai khare ai su english se yam na sole adubu ngasi dagi solaroi hoi solaroi ko ena to gani kharna sana su pau makha tab de khoi le gi I ate hai re sing a song gra hai re ko mayam yango noi gi da yango he works hai we yango word ani tho ba ani thoe I ate hai re word ani tho ba thoe sing a song hai re word ke yaw ge ahum na tra aji ai hai ge ba word am khaktana sentence amo oi ko word am khak oi ba du sentence amo oi ba ma se word su oi ba sentence su oi ba du hai ke ko yango ko suppose law ro yango ngat ko power ni siga yango magic la ge ko ngat ko power ni siga ai ni ka go hai tar ga di chat lo na ai go hai tar ga di si ma word oi ro dro go se chat lo hai ni ba ko go se ngo ma se word suni plus sentence suni ba yan ta re ngo suppose ai na hai ro ka man so hai ro ba la o hai re
सिसु कहीं ओइरोद्रो अदुनी ख्वाइदगी तेन बको ख्वाइदगी तेन बा सेंटेंस से कई होगनी गो नीबा सुम हाइदी गेनो अखोगी करी आइनी नॉलेज की ओइन खंगचलो को मथौ तादे सिगिसे खंगदसु कयुम काय कैसुम कायदे खंगसु कायदे खंगदी दुम फैयबको हजिक सि लेरेको सि फाउदी लेरेको मयाम से अदु एनो तौर नोय सि थांगलो definition कई करा से खरा थांगलो अदु येगो ngasi di senes ki maram da yam thojokna hen ta roi ko deep chang roi ngasi ki just aina senes hai di kai no du khangale adu mathang class ta ko mathang class kai dogani mathang oima I love her ga hai di kanano sibo as Laila Majnu ningsing e Romeo and Juliet ningsing e nang isi wa jar ga class yam nungai hai ri Ais akoi you know sing asi ki live si da Romeo yaure he adu yang ko yang adu sentence se sentence ki maram yam ta roi siga dum thamari sentence ki maram da adu mathang class ta edogani mathang class ta sentence ki maram nai ngani ba ko sentence ki maram da put nai ngani ko dum thangjilo age like cry di thilo ro age ra ha kan do maina mes ki class se kai no mitagi to do no mes ki class ngasi or mo ko ngasi di reasoning male ngasi or mo mathang class ki or ngani ado si bo di khangai da na mya mathang la ko mathang yengo mayam si ba khangai ko si ba khangai hojik mathang la si hogi sumai lei ba ko subject haina lei amana kaino predicate haina lei ba ko predicate di ni se thalaga ige amuk P R E D I CATE ko predicate siga mula si myam class routine ira o class routine se ai haiba ngamde ko ai haiba ngamde kena because ai haiba ngamde ado class ki routine se haiba ngamde ko ai isamang student ni ai college sali do ai like tai si so online da like tai si ai matam khara khai thoga like tai ni ado maramang ta nang da basu yawi tuition ama ma chapani na aduna ai haiba ngamde ko class ki routine se khogi MD sir mana sembani ba ko ado magi makhutani ado yengo mayam mathang topic class ko subject and predicate haire ko subject and predicate ko hauji haire example am lawar sentence am irage the dog sar ko bark haire hui se khongi ko hui khongdro hui khongi ko adu sigi sentence sida subject na kanano predicate na kanano hairo ange ai dum no gi matung ina taklake ko sar week amta da numit khumni khal class tau se numit khudingi tawradi kok nungai ngauni e hoi dunu phani se sigi yengo the dogs bark ko sigi sentence sida subject na kanano predicate na kanano hairo obodo hari aham gi subject to hairo subject si kana hoigani dog khakta na te ko yengo ko mai ta orsi the dogs bark ni ko pi di sentence si kaino the dogs bark ni ba ko kanana khong si na san question to ba kanana khong yai si bark hai di kaino khong na tra khong ye ba kanai maram ta khong ye ge sentence si kana ta ke hui the dogs tak tro to the dogs bark hai ni ba ko hui khong ye hai ni ba du kanani maram ta ke hui gi maram tak tro ta ye ba ko sentence si na hui gi maram tak pani na nasan question tau jaw ba nang subject si phangning ba tar ga ni nang bab tu gi matung ina si ga kai pi ge bab se bab na pi bab ha di khoi mitel lo na kai ga ni khong ba hai ga ni ba ko du khong ba hai ra ba ni na nasan question tau kana na khong gi se na kana na khong gi se the dogs ni ba ko hui ni ba khong gi se aduna hui se khogi bi na tra ma se kai ho ga ni ma se subject ko ra ni ba si ga subject ko ra ni ko subject ko ra ni si le ba hoji ngoi poram ning singe ai na ha na ngang oi ngai dai gi
oja mani har hain leram ko mana ai ka yari mana subject je khando matung da lemhouba singdo lemhouba word singdo lemhouba sigadi yang word am tin le se phare matung phak le me dana masi predicate oi gani hai khai ba yan ta brengo amuka har ke ngo kariguma sentence am nang na subject je khandok pa tar ga di lemhou riba word singdo predicate oi gani hai ba ko sigi sentence sida yang nang subject phang ba ham bada the dogs kai oi re subject oi re kai le bhoge bak lemhou bak kai oi gani aduna baga se predicate oi re ne atau example su pirak ke dum ko sigilo idri atau example su pirak ke ko gyan ta bre ngo hana se mathang example ang pirak ko mathang example si kaino a clever boy siga yango will act like this si hai re baina siga yango siga sigi piri ba sentence sida akhoi kaino to dorse akhoi subject ka predicate ka theory me ko yang amuka page sentence a clever boy will act like this ko lo sing sing ba ngang do sumaina ik to ni hai ba ko adu e tar ga di ai noi da hange ba ko siga subject si kana oi ga ni na noi ka da ko ni noi na aham bada yang ko patho sentence ya a clever boy will act like this ko lo sing sing ba ngang adu sumaina ik to ni hai ni ko kana no ik to do question do ro ba na sa da kana no ik to do si a clever boy sing ye ba a clever boy sing ko hali si bang ba aduna ka si ka yo ni si se subject oi ni ba yan ta ra mayam adu yeng lemho si yeng kana kana will act like this sigi lemho re part asi kaya kani khoina sigi se khoina predicate ha gani ba duna nangna sentence amada subject ka predicate khangning ba tar ga di ke do gani aha amada subject to hana thiwo ko aha amada subject to ha thido adu matung lemho ri ba ko lemho ri ba word sing du kaya gani predicate oi gani ba si bodi gyan ta ra mani ko se mathang sentence tam la si mathang sentence tam la si ma'am mathang sentence si ye ke sumaya that young boy is my brother hai re na si le re ko siga nang na taw da bai nang gi thabai ke nang gi thabak hai bu subject ti bi lo re ai nya re nang onda pi ri ba sentence sida subject kana no thiro na ai amu ko par ke yang sentence that young boy is my brother ko pick li ba ngang ase ai gi down pa ni hai ba ado siga subject si kana wa gani question to ba ko na sa question to ko that young boy is my brother ai gi brother si kana no ai gi brother si kana no ai gi brother se that young boy do na tro si ni ba that young boy se ai gi brother ni ba nang na sa question to ba ko kana no ai brother se kai phangani nang that young boy phangani ba du na sige yawa ni sige se subject oi rani ba aduna ai nga sai haiba do si sa jo phangaba ni lemho ri ba is my brother se kai oi rani sige se predicate oi rani ba yan tar mani khali ko si lai re ko se mathang question amula si ko mathang question amu ko amuk engo 3 boys ai na re 3 boys came to my house angang ahum yum da lak lami hari ba ko ado siga mathang sigi sentence sida sabe si kana oi gani airo yango 3 boys came to my house hai ri ko siga sabe si kana oi gani haro 3 boys subject ni hai ba yes because cho me yam cho me because 3 boys yango no gyan ta re ko no gyan ta re ai ta ai se no gyan ta re ai khangi ko ai khangi yango 3 boys came to my house ko ai gi yum da angang ahum lak lam mi hai ni ba kana lak lam mi si asan question tau jo ba nang ko kana lak lam mi si angang ahum ni ba
aduna angang ahum du kanano three boys oirani ba three boys kai oirani mase subject oirani ba koina subject ni hairani ba hauji aina amuka haire si subject leirabani na predicate si kana ogani nang kai agani lemhori ba word yengo lemhori si kana kanano came to my house sini to lemhori se sigi kai oirani sini predicate oirani ba predicate hoi kai agani sigi se predicate haigani ba chaurabani hena dinga se my house na deko lemho kuna magsini came to my house lemho bo subject thado ga lemho bo word si du kai ogani predicate ogani lore wari chume manjita hai sing chume ado atop example lau hisi hai bro natraga phare ko phare sumai taroge ai hangage ko hangage noi da ko dai hangage ai na haire thank you haire ko yengo interesting oi dore mi sigi se thank you se siga subject kana no predicate kana thidoro subject amasung predicate thidoro siga subject kana ogani thank you siga aduga predicate na kana ogani khalo mun khalo sir subject ki definition pira mo definition do sumai daw ithok pasi nungai te ithok tana leibu taraga di matam no mangani ba ko matam lauda ningai ni aina definition ithok tiri sumai daw ai fajana pdf ma semage pdf tu semaga ngo keno tawrage group ta tharage ko group ta tharage du na bani horen college class lai gadro pung ma pandagi lai pung ma pandagi oira moi pung ni pandagi oira gani ko u subject oini heba u lai puna ma u lai yengo siga u se subject su oi oi roi ko subject su oi oi roi ni haido lali ko u si di object ni ba yengo sigi se thank you na tra thank you ni ba suppose la ro nangonda ahan naman lupa yang hai pi reng khalo ko nang ga ya gani thank you hai roi tra thank you hai do se thank you habli kan thagat cha ba hai na tro thagat cha do ri kana no nang na ni ba nang ahan du da ni ba ado tar ga di sigi se yengo ai kari ma mamang da ai tapsan ba tar ga di I thank you tapsan ba tar ga di si chu moi dro ba chung ni ba siga thank you siga ani maksim artha do man ga ni ba yan ta bra siga na just aina I do half three ni ba ko I do half three ni siga na I do half ni ba I se matam bum da kero to ga ni ba angam ba khoi sa spoken english ama mo da I se chu ya ro ba I thank you sumain hai bro hai ro ba ko just thank you hai ga ni ba ko yan ta mani khali just thank you hai ni khoi na dun I se mo I se spoken english study hai na da ni ba khoi na ko adu ba tar ga di hauji yang sentence aina ngaki mang da kai ramge thank you ram ba hauji aina I have chale I tap chale ma mang da adu ba tar ga di pura sigi sentence yengo siga yengo sigi sentence de I yaur ba I yaur ko I se kai yogani duna I se subject oirani ba yan ta bra I se kai yogani I se subject oirani ba nang na ni ba mingo da thagat chidi hari do atopa mi nang da harak pa tar ga di kai yogani atopa mi nang da harak pa tar ga di suppose sigi se ina haire ko you thank me sumaina hai tar ga di yengo kanano thagala ise kanano thaga phongdo ise you du ni ba ko you du ni duna kai yogani sidana subject se you ogani ba kena ba do khanga ba khanga mani ko duga lemhor se keno thank you na thank you se kai yogani thank you se predicate oirani ba ko thank you se predicate oirani ba yan tarang mani khali yan ta bro habi ro mayam tai hai ko si body le ko hoji akhoi ke tang bra ke letter plus alphabet tame word plus sentence tame du matung subject plus predicate tame duga aru bukhara pibiro example se aru bukhara pibiro aiba oina sana ko kya ro sumai ta roge dodi nang di khumba su ude duga aru bukhara piro kaina answer di khumakte duga I go to school every day ko kaino haning ise I go to school every day
फरे लवर्सी को अमगी कोई दम लवर्सी कॉमन से लवर्सी सिगे को आई मान हाई आई गो टू स्कूल एवरी डे हाई रिबको आई गो टू स्कूल एवरी डे हाई आई नुतीगी स्कूल चली हाइबा सिगा इन हाइरे सब्जेक्ट अमसुंग प्रेडिकेट तो थिदोरो हाइरेबको प्रेडिकेट सिगा यंगको कहीं यंग सेंटेंस इन हाइनिंग इसी कहीं आई गो टू स्कूल एवरी डे आई नुतीगी स्कूल चली हाइनेबको कोसले माली एजेल अदु यंगो आई गो टू स्कूल एवरी डे नत्र हाइसे कनानो स्कूल चली से आई नत्रो आई नी बे स्कूल चली से अदुना मासे कई होगरनी मासे सब्जेक्ट होगरनी ज्ञान तारा मैम नोगी नोई मैम के मरक्तगी अमै कोमिनी लखल कहीं ताई से हजि अमु लेमहौर से कहीं गो टू स्कूल एवरी डे नत्रा सिगी कई होगरनी लेमहौरिबा वार्ड पुन मक्सी कई हाइगनी अखोइना सिगी से प्रेडिकेट नि हागनी अब प्रेडिकेट नि हागनी अब लोरे वारी आई उरबसे आई सब्जेक्ट नि हारे अमना यंगको अखोइ अइ ताई सिंग असि ताई सिंग बेसिक नाक्तनी से अखोइना क्लास स्कूल तंगमो तमदा 4 5 तो फंगनबो नाक्तनी सिंग से को रॉकेट साइंस नतेबा अदो अखोइ केनम फाउंडेशन बेस हाइना हौरबनिना बेसिक तगी ताकपा हौरनी को डायरेक्ट इन टेस्ट तगी चोंखिलगा नत्र प्रिपोजिशन ने चोंखिलगा ताकपदो दु नुंगाइरोबा को हाना बेसिक तगी ताइबनी आई सब्जेक्ट नि हारे को मना अदो मथंग लासिरो अमुक सब्जेक्ट से आई गो कमाइना यावरिबा गो कमाइना यावरिबा गो से सब्जेक्ट नते को गो से वर्ब नि वर्ब गो से वर्ब नि नंग गो गो आई पुशन बे यारो कनानो इस सुजली से आई नत्रो आई ने बे सुजली से कनानो थाव पांगथोइ से आई नेबा अदुना आई से कयोगनी सब्जेक्ट ओगनीबा थाव पांगथोइबा से ने समर थाव पांगथोइबा मीदो कयोगनी मादो सब्जेक्ट ओगनीबा ए केनो से ए मेड इन हेवन की ए मैथ्स को माना हारे ए मैथ्स मेड इन हेवन को सिगी सब्जेक्ट केनो है सब्जेक्ट प्रेडिकेट हायर ओ हायरे को हायरागे केनो से ए मैथ्स मेड इन हेवन को सिगी सेंटेंस येंगो ए मैथ्स मेड इन हेवन को मैथ्स अमा हेवन द साय हायरे को सर बैटरी लोइदोबो ओइरदि तुमथो फोन चार्ज पालगा ए मैथ्स मेड इन हेवन को हेवन आदि केनो अखोइनदि अखोइ पांगलोनदि दुम जन थाइ को अदो मैथ्स अमा जन त थाइ हाइबो को ए ज्ञान तादरे माना मैथ्स हाइसे कइदो कइ मैथ्स मा ज्ञान तादरे येंगो से मथौ तादे को ए मैथ्स मेड इन हेवन को जन त पोरम साय हाइनि मैथ्स हाइ हाइनेबो काइदो सारिसे जन त को करी पोनो सारिसी नसान के क्वेश्चन तौ जोबो को करी पोनो सारिसी ए मैथ्स नत्रो सिनेबो सारिसी नत्रो अदो तारगदि सिगिसे कइ होगरनी कइ होइरनी सब्जेक्ट होइरनीबो ज्ञान तारबा अदो लेमहोरिबा मेड इन हेवन से कइ होगनी सिना प्रेडिकेट होइरनीबो लोरे वारी नंग सब्जेक्ट तु खंदो ओ तु मदुं लेमहोबदु कइ नि हागनी प्रेडिकेट नि हागनीबो बेसिक तगी ताकपसिना फरे काउखिबसु यामना यावरे होय रिविजन नि खलो रोमांटिक की वर्ड ने ओ अदो केनो तो गुइसिरो ngak क्वेश्चन सॉल्व तौ गुइसिरो ngasi ताखिब सिंगो सिगे क्वेश्चन सॉल्व तौ सिरो मैथ्स से सानाबो नते आचा कय मैथ्स की मीनिंग दो अमता हाइबिरबो अदुदि बिकॉज मैथ्स की मीनिंग दो हाइबिरबो अमक्ता ओपन मैथ्स नि आनिसे हा हा ओपन मैथ्स की
kena si couple mates ki magi se sir sa couple mates oidoi suppose acha acha sumai tawar si ko next topic sir next topic se dena tawge question khara solve dawu si ana dun phagani question khara solve dawu si ko se yang ko aham pi rage ama our school is a big one em này ko I love my motherland harage ahum subasina the faithful dog two dogs followed its master sile ahum ni ko ahum ni amam taro kari exam gi oidoi no exam gi hai bale te ko exam nang sigi se no ni khoi foundation base ni ba ko foundation base ni sigi se hari nang exam gi wari le te ko siga exam ga sigi koi mari le inde sigi nang just khangkhali nang bo exam gi khala like pa bro noi bo our school ko our school chume our school subject ni adu mathang among lao yang ko ahamba question number 1 se kai na our school is a big one ko ko school se acho ko school ase acho school amani ha bu mani ko adu tar kana ga school no chaw se ko school na tro aduna our school oirani subject se subject oirani just as higher ga ina lemo ul se no is a big one si ga yogani si se predicate oirani baduna yan darba mathang mu lao I love my motherland ko ai iram dam pami hai ba ko kana pami se ai na tro ai ni ba pami se aduna I se kai oirani I se subject oirani ba lemo ul se no love my motherland na tra si word ahum se kai yogani si word ahum se predicate oirani ba lore wari mathang mu lao the faithful dogs followed its master ko followed its master ado tar ga sigi sengo akoi faithful hai tar ga kai ga ni faithful je kai ga manipuri da faithful je kai ga ni manipuri da hari mapu masak khang ba ko mapu hai in ba ko mapu na hai ba in ba hui se matam bum da mapu gi wa illi hari ne pa sigi se ne sida ko ado tar ga kanano illi se hui du na tro illi se hui du ne ba ai ni mapu masak khang ba hui du ne be illi se ado na ma se kai ga ni the faithful dog se kai ga ni the faithful dog se subject oirani ba ko adu lemhori ba kaino followed is master natra siga oirani lemhori followed is its master se sigi sina predicate oirani pi thar ga siga lore wari haiba in ba ko hoi haiba in ba adu kaino tawge noi de question thar ke ko pdf ki mo de question thar ke group ta noi dum na sa eno taw question do sumai thar age solve to thoga thar age question do ko du na sa su try to ro na sa number yaw ga di phare number ba yaw ga di dum question do du gi makha answer do yaw ga ni answer do dum yeng bi ga keno taw ro
paro duna phagani mapuning ba hoi mapuning bani ado pung kaya taraga yeng ngasi gise pung siri loi dore class ki matan se pung ang khaktani hai se sabai ndagi lawga 8 fawba sini ba adu ngasi jo aham class ore tana english ki aham class ni dum mathang tam tam nungai kani ko ngasi class se hoi punggai amadi bo oiram basi ai nungai marakta talam basi ai ko adu do mathang class dum tam tam interest la kani ko nang kain khan gano do like su kana pabiu do ngasi gi dum siga loi silasi mam ko ado mathang ki class lai gani ko mathang hojik lai rani ha matung da haidi 10 15 matung da class lai gani ko reasoning class lai gani ado do english ki di asi gi dum siga loi silasi nasi gi aham class ni ko aham class ni yangna pa si yangna pa ba horoge hoi ai keno tawge notes pirake pdf sem ga pirake group ta aduga noi du pdf tu paraga yagani ko group to kamani yaudo ino group to sumai taroge group amu semage group amu semaga et description da hogi description da haplamage ko mathang da hapcharage mathang class gi hi sir hi re class ti lore nang hita hi hi ri ra ado mayam ngasi gi di siga loi silasi ngasi english class ase siga loi silasi ado reasoning class ase noi ge mayam md sari class ase yaubiro Hello guys, pung nipan dai khoi foundation base mathangi class lai ko do reasoning ni tawdori se blood relation har chapter do maduda railway gi question banking gi question adagi CGL CPO CHSL MTS loi yaugani ba ko madu iduna khoi yauna bo hono pung nipan dagi live class tawgani do ngasi gi na khoi gi english ki basic concepts ki class se sigadi loire ba ko mayam ado pung nipan da leiramu mayam mo aduga nakhoi group ama sembagi haibadisu semlake aduga madugi link ado group ki link ado isigi video sigi same video english ki leire dana mathangi amuka reasoning ki video animaktu gi video digi kaino da hablakke ba description da hablakke ba ko ado nakhoi sum join tawba yani group yawning basing hana dagi yawba su group laibani SSC ki madudadi join tawdrasu yani anau ba join tawda basing duga sum join tawba yani mayam adudi loisalasi pung nipan dagi minute mangai matungda amuk anauba foundation based subject ki atopa subject reasoning gi horani ado mayam ready leiro ko fare adudi mayam good night oidri ay amuk lak tori mi dir matungda ni good night oidori si